Zvornik ima veliki potencijal u bijelom sportu. Njegovo ime je Radomir Tomić, koji je državni prvak u tenisu do 18 godina. Mladi čovjek koji je svjestan da je pred njim još mnogo posla da bi dosegao visine. Pred sebe je postavio ciljeve i spreman je raditi još jače i više kako bi ih ostvario. O svojim početnim udarcima, kako je sve počelo prije 9 godina, razgovarali smo sa ovom mladom teniskom nadom iz Zvornika. Radomir Tomić je državni prvak u tenisu do 18 godina. Radomire, mi smo došli ovdje da se prisjetimo tvojih prvih početnih udaraca u ovom sportu i da se prisjetimo svega onoga što je bilo na ovom putu u posljednjih 9 godina. Dobar dan vama, hvala vam na pozivu. Da, ovdje sam počeo da treniram u teniskom klubu Vidikovac kod mog dragog trenera Miloša Jovanovića. Da, prije tačno 9 godina, 2013. sam počeo da treniram. Koliko je bilo teško i kakav je, da li se možeš sjetiti osjećaja to kada si došao prvi put i osjetio šljaku ili uopšte beton teniskog terena? Pa mogu, tad još nije bilo ništa ozbiljno, niti sam znao da ću da se bavim ovim sportom. Tad mi je još bilo još kao igra i nisam uopšte gledao na tenis kao nešto, kao moj posao potencijalni. I eto, to. Jedna mala anegdota, tu priču poznajem od ranije, čula sam je ranije, jeste da kada si došao na prvi svoj trening, da je tadašnji trener pitao koliko dugo godina trenirate ovaj sport. A to je vama zapravo bio prvi korak u svijetu tenisa. Jeste, to je tačno. Miloš je pitao, mislim, roditelje da koliko treniram tenis jer nije mogao da veruje da ja igram tako dobro. Ja sam kod kuće, ispred kuće, u kući, u hodniku, sa drugarima na polju igrao tenis, ali to je ono bilo sve igra, nacrtamo na putu, ono kao teniski teren, igramo. Ja sam sve pobeđivao. A prvi put sam stao na šljaku, moram da kažem da je to ipak bilo pre ovoga, sa bratom sa nekih 7 godina u Sunčanoj Reci. On je 4 godine stariji od mene, ja sam njega svaki put pobeđivao 6-1, 6-2, tako da brat je preporučio roditeljima da me pošalju na teniski terene. I onda je krenuo taj put. I da, sve je krenuo. Kako je teško na tom putu? I za roditelje, a naravno i za tebe, jer ipak razdvojenost od roditelja, život sad trenutno u Beogradu treniraš? Da. Pa teško je, stvarno je teško i iscrpljujuće i mentalno i fizički i emotivno. Stvarno dosta žrtvovanja ima, roditelji pre svega ispaštaju najviše i moj brat naravno. Ja sam već 2 godine u Beogradu, odvojen od svoje porodice, od svojih drugara, odrekao sam se dosta stvari, izlazaka do kasnu noć, ostajanje. Kako izgleda taj jedan tvoj dan u Beogradu? Pa ustajanje oko 6, pola 6, imam svoje jutarnje rituale, onda idem na trening od 8 do 10, posle toga doručak, onda idem kući, malo odmorim, onda imam drugi trening od 3 ili kondiciju, sve zavisi kakav je trenutno plan. I onda opet dođem kući, odmaram, istezanje, oporavak i tako. Pored tog nekog ustaljenog termina treniranja, vrlo je važna ishrana. Jeste. Pa ja još nisam baš, kako da kažem, striktno sa ishranom sve. Dosta stvari izbjegavam, na primjer beli hleb, slatko, sokove i tako. Trudim se da jedem što zdravije, ali nemam sad neku ishranu da kažem svaki dan po planu. Tenis je vrlo skup sport. Jest. I moram da priznam da ovdje na našim prostorima je i rijetkost da neko se odluči i da djetetu da podršku da trenira taj sport ili da se dijete odluči, jer nemamo nešto specijalno ni teniske terene da bi mogli da vidimo, iako je možda neko i talentovan, da li bi uspio ili ne. Tvoji roditelji su bili i još uvijek su jedna od najvećih podrške koje imaš i koliko je to važno u ovom sportu i ne samo finansijskom, nego i onom najvažnijem. Da. Pa mislim da je to od krucijalnog značaja, podrška porodice, uže familije, naravno, trenera. I mislim da bez toga ne može niko da uspe, bez podrške trenera i najbližih. Pored toga, kada pominjemo već koliko je tenis skup sport, gradska uprava uvijek izlazi u susret, kada god može, i finansijski daje podršku, ali isto tako, evo,
moramo da uputimo jedan mali poziv svim privrednicima i svima onima koji su u prilici da pomognu, jer evo, možemo li da izdvojimo koliko samo za jedan mjesec je potrebno za tenis novca? Pa želio bih i ovom prilikom da se zahvalim celom gradu, načelniku, opštini, svim dobrim ljudima koji su stvarno prepoznali da je ovo mnogo skup sport i da treba stvarno mnogo novca i ulaganja. A ovo za mesečno koliko košta, ipak ne znam, to morate tatu i mamu da pitate. Ali na godišnjem nivou, evo recimo neki moji podaci, da mnogo novca iziskuje ovaj sport i da rijetko ko može i da priušti da dijete trenira ovaj tenis. Pa jeste, kao što sam malo pre rekao, bez te podrške, bez roditelja, porodice, uže i šire, stvarno ne bi ništa moglo da se izgura, ali trudimo se svim silama, ja stvarno dajem sve od sebe kad sam na terenu, na turnirima i nadam se da ću jednog dana postati profi igrač. Mi ti od srca to želimo. Hvala vam. Kada dođeš ovdje u svoj rodni kraj, svoje rodno mjesto, pa druženja sa drugarima, da li razumiju kada, na primjer, kažeš, pa znate, večeras ne mogu da izađem u grad? Pa razumiju, dosta puta dođem u Zvornik i onda, na primjer, petkom se, kao što i znamo, izlazi i ja izađem s njima do 10-11 i kažem moram da idem kući da spavam, oni su kao jao bre, gde sad da ideš i tako, ali šta ću, ja sam prihvatio to sa osmehom na licu, što se kaže, i odlučio sam u svojoj glavi da želim da se bavim profesionalno i ne pada mi to teško. I imaš svoj cilj koji da, naravno. Se nadamo i ostvarite. Sad, ono što bih željela da pomenem, pored toga što si osvojio državno prvenstvo do 18. godine, ali postoje neki turniri koji bi izdvojio, sa nama podijelio, koji su tebi lično vrlo značajni. Pa izdvojio bih prošle godine evropski turnir u Ulcinju i na Zlatiboru. Ta dva turnira sam osvojio, bila je stvarno jaka konkurencija. Pobedio sam u Ulcinju 2 favorita, prvog i drugog nosioca, tako da mi je to stvarno dalo podstrek i samopouzdanje za dalje. I moram da kažem da sam pretprošlu godinu, 2020. skroz preskočio baš zbog povrede. Ali, eto. Da pomenemo da Radomir ima više od 50 pehara, je li tako? Da. I ono što u ovoj godini je u planu? Pa igraću do juna ili jula juniorske ITF turnire. Posle toga mi je plan da se okušam na futuresima, to su ATP turniri, već profesionalni. Tako da, eto, vidjet ćemo. Da li postoje neki planovi za klub koji ćeš igrati? Znači, trenutno si sad u Beogradu. Da, Fair Play, da. Teniski klub. Da li planiraš tu da ostaneš u nekom narednom periodu ili možda imaš neke ciljeve za dalje? Pa nemam, iskreno, stvarno planiram da ostanem u klubu jer imam i odličnog trenera, moram ovom prilikom da ga pozdravim, Radoje Poleksić. Stvarno je posvećen, žrtvuje se mnogo za mene, imamo odlične treninge i teniske i kondicione, tako da ne bih za sad ništa da menjam. I koji je omiljeni udarac Radomira Tomića? Omiljeni udarac Radomira Tomića je backhand, iako mi je bolji forehand. Da li smijem da pitam san o kome si najčešće sanjao u svijetu tenisa? Šta je ono što bi volio da osvojiš i podigneš pehar? Koji? Top 10 na ATP listi i pehar Australian Opena. To je znači jedan od omiljenih? Da. Da li smijem da pitam da li možda Radomir ima nekog u svijetu tenisa? Imam naravno Roger Federer i Novak Đoković. Kažu da Roger Federer igra najljepši tenis u svijetu. Da, baš zbog toga ga volim. A Novak Đoković je naš, tako da? Da, Novak Đoković je naš i ima tu mentalnu snagu koja mi se jako sviđa kod njega. Mi ti od srca želimo da budeš još snažniji od Novaka Đokovića, da u budućnosti nekoj bude i nama drago što smo s tobom radili intervju i da ostvariš ne sve svoje snove, jer kada ostvari čovek sve svoje snove, onda šta će da sanja? Znači da uvijek sanjaš i da težiš ka tome da mnoge od njih ostvariš. Hvala vam puno od srca. Svaki veliki uspjeh je trijumf upornosti. Ovoj mladoj teniskoj nadi iz Zvornika želimo da od nje nikada ne odustane, a možda naš grad Zvornik u bližoj budućnosti bude pominjan u svjetskim metropolama upravo zahvaljujući Radomiru Tomiću.